Nih, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. 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 Oke, ya what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Tuh Subakti. Oke guys, jadi guys di channel kali ini guys, saya mau makan ini guys, mau makan lalapan ya, saladri guys, pete bakar tadi udah dibakar guys sebentar. Nih pakcoy, sambal terasi, ini goreng kucai, asin peda ya, sama goreng tempe guys. Wah mantap guys. Oke lah, kita langsung aja ya makannya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya makan ya. Kita cocol guys, sambal terasi. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Asinnya. Sampai. Saladri guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pakcoy. Kepalanya kita ke bawahin. Pak asin guys.
Enak guys, kucai goreng. Hmm. 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 Alhamdulillah ya Allah. Wah, alhamdulillah guys ya, udah habis nasinya.
masukin ini buat dimakan nanti ya guys ya. Oke guys, videonya cukup sampai di sini saja ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.